Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka jingkhot jongi ya ki media kani kapor, kalong ban ai jing penchai, halor ke i nongpang iba don hapo Roberts Hospital ibangi Kenyi kum i positive case jong ke COVID-19. Ngila test lut bat ngila le lu di ka contact tracing ke badai syapo samlem bat ki jaka ki mamarjan ngila ya contact lut bat ki beriu baro ki bayajan bat i Kidon arngut ki bari na si West Khasi Hills ru Shanong po but ki contact tracing ngila adableh hang ni hapo Shillong ru kamtam gini ki khun ki bai jan badi ngila le baro arteli ki test RT-PCR ngila le ya ka rapid test but ngisem ba baro gini ki test ki bangi la pendep namanta jong kini ki baya janmha ki baya kendu bat ini nongpang badana Roberts Hospital baro ki long negative tingi wat si sos nya krani tai sos nya wat kita ki baya jan ki bangi suspect bahab ki jan kita rupar khot ki long negative te halor kani ka jingsham bai long negative but halor ke jingya keren kaba banyak but ki doctors ki badai hapo Roberts Hospital nila faleru ya ka rapid test namantai ni nongpang but ngimsham bidon antibodies kata kadai hapor ba admit but pangilan ningkong ya ka RT-PCR tenamar ba ngimlap ngimsham yanu banlong positive yauni COVID-19 ngilai rai ringkat bat ki doktor hapo Roberts Hospital pan phates biang ya ini nongpang haka singi ke banyu impat dap khat saus ni hakaju kesengi kamut hakasande ngisem ya ke sampel ngiliak biang ya ke rapid test kalong negatif ke sampel ke ba ngisem ha kesande kalong negatif kawan ke report bat ke sampel hadian afsau kenta mengitas biang ru kalong negatif de meneru kiliak biang ya katu ka rapid test mendon antibody sakani rapid test but halor kini kijing syambaro nge pelong mene ya ka state response team ke badan lang ki doctors barhat badan lang ki administrators ru hapo kijing peniat kejong commissioner secretary ba Sampat Kumar but ngilarai halor kini kijing lap kijongi ba itu inong pang ibadan hapo Roberts Hospital ngilakani ikum ka false positive case. Bad na kata-kata ngis ko aban pentip ba ki case ki balong positive menta hapo state ka jongi hadu menta kalong sau kulai but ki active case menta kilahir syaka khat sau. Teka kai ka bangi syam ngi hang ne ka Shillong tang gawe baru gini kontak tracing ke bangilia barkhot kilong negatif lot tika ngem la man champang bali kalong ni den rein dangi ong baya kibat ngekren bagi doktor hapo Robert Hospital tingi ong baha bangi test biang igani namar kala aban numdai ke case covid mo kala aban dai kani ka false positive ke ba ngi test da ka machine tika machine kalong 99% accurate 1% kala aban don error tika ni ka case ka ha pa kani 1% error